Aha, webari mnonga kundeba ari Nkore Media TV nakora musia nakwakira kana kutangira webari buri kimwe cyo watawingaro kandi insima ruhanga kujangu tukihurire tukino mwiso nyondi Zj Beazine serebo wambarara kandi turugaho umurembo rwambara mwe tukwereza tukuruga offices zitu nzishangwa ahajuru kwa Go Plaza room number 79 no basa kutukira abwa services zone zo kwenda izitwakubasa kusyaho kandi batakayebwa ngo irizoba ryerizoba nizo rya Monday turujero mu weekend. So weekend be action packed mu rumbo rwambara tubetune mu events nyingi kandi yiri Monday abinja bakufollowinga Nkore Media na bakumfollowinga you know what it means to what you know made in Bara asante ba and more a press for celebration ogunumwanya ogutukora na itejo kuja tukajitaho kujangu promoting exposing na no kuplayinga music y'abana ba Western Uganda for the start timusya kandi yari iwe ukora guryo murundo gwo kubanza kumureba noza kubihurire byeye tinkuza kumugambira MVP kurika weekend tine songa weekend ejeje beri massive munonga especially itwe abakozire mukare MVP weekend of course wagambe mwabakozire mukare tune events ibiro muri Mbara tune which kadechi ya hotel Triangle tune seminar of the fiesta ya University Inn iwukazanga of course nganyine kuza Triangle akato kwasa ko ine sense zitano gukora ukaza seminar of kandi uri class expanding washireba iyo tokwaza kuburya okora mu ine center baku employing ukaza University Inn sincerely no wabiha era buri muntu weno wagira University Inn I expect nari ko mwana wishomero natakatanche kufuna ntasa anyone outside that ataratu iriyonka kansara kuronda footage na no akaza rwabagire kuronda footage akayikayo byamushobera aho kujya ngo n'umunyacaro tamanyire that style of music y'amapiano nawe ogo nimbasa musapo imbaza kumudefendinga kugira ngo akagire kuronda ka footage for entertainment nawe kinawe naronda skill yo covering chi entertainment events but any other person wagireyo atari DJ are invited atari blogger are invited atari influencer no kaze or neither of those no inekizibo mutwe na notakamanyire echori wagambe kintecho aruho kintu kimwe kindebire kinkwenda nkubuzo tubintu tujira events ibiri omurimbara ningisha ushange mwe yayanga ningo umweze unazanga according to me nyowe kurugero kundebire events ibiri zona zikozere according nazaindi shatu nizwa muri Mbara because the population ne marira usually one marketing ekintu toko marketing la specific abanyambara wende ku marketing akora no abushenyi owantunga mo oakabare owarukunjiri owazisingiro ya traveling izo muri Mbara yakora ki yashemererwamo ati ngeje yibentebere mu University Inn na nebirez ya Triangle. They are big, they are national events. Washireba nchokora nkeje mpira ryo muri Mbara ni attracting abantu kurugo mu districts zindi kwijachi kushemerwa. So we ku packaging nkekintu kwapura appealing national audience not local people. So icho nchimanyisa chi and the event were organized people will come. Tukujanga abantu nibiza because you must influence people kwiza ninga bwo kujango eje beri invited ebegya ya invitation so umuntu abenaza ari kucuma ngutinkuza kushoboza invitation zabo ziri mu omungereji kugira ngo abantu abakwamba apiringira mabaso butabahika wachireba nani babasa kweganya kwijagura tickets because of the economy mutanatine mutwaro natine 15 zo kujya muki so what they do bakwataka Beazine bakweza tickets 10 nani 20 gendo zigabira abana ba university gina gendo ozitwara mu garage street zigabi tukujya ngo neri invite ngo babanza ba convincing bakora cha bajya ngo sina abantu tutagetinga abantu nkaba tantu kushaba tickets zibatwaro zibahereze kandi basabe bizi
Yes, no tureba kandi niko tuhatandika siyo program yiterizo anyine MVP na nyonyore nshonga ninga nazishobora MVP takarujoro mu event says okozere posti wajoti emere chikaza batashitire kuzo musimino kandi nico nabandiza nakubuza ekigambo statement yiwa banzo kajoto umuntu uri kubare employed abatashitire kuzo mu event nkejo we mukabagamba ati emere chikaza batashitire kuzayo kanye nindeba n'umwanya gwo kushemererwa abagire kushemererwa ngo ndijo like any other human being we mukukajoti emere chikaza batashitire kuzo musiminofu. Why did you make that statement? Ati noreba Beazine kutukise myaka there are some things ebitwine kureka okamangwe iki kikurabireho this is not yours washireba ningo kuwo wawe no kunda kuzana nkatapo ukarobwana bukuzana tapo turangira kuzana tapo emyaka ne yakusigire washireba so emere chikazi nenjware yabera juremu akajure bwa akajure ka patra ayisibira kabana no mutwe mare bitebe ibyo tachitinga myaka n'umutu nakireba atonenda kwegumisa umunyeto emyaka ne yakusigire so ine kwa acceptinga ngo icyo cyakora cyakora aba yes ngara akainde family akainde iro wanje ngo katwira umutabano we out na mujyanti no uyu mutano we yayo nenda kuza out hina bana bakumanya bari yomu ba market dancers abo turano yifunga nabo ko muza shows ba sonko ukanosa kubaga kubafunira motoka ubafuna na driver abana muki mubatware ki batwara university ni kuma narugayo ninza kuba meeting romuka then emire agenda triangle ushanga na meeting aba MVP ushanga na meeting aba sister charity ba proseka nkunda ba akikremio but natine batanike reminiscing about the music industry bayenga kutwata cause emire go kureba emire is bozono basakureta achievement yo kugira ngo emire ngunu batanise commercial music but the fact that you are in music achireba because ni pamya emire kutandika kweshongora music sonko kataka zero ogusonko promotions kaya zero no yonoza kuyunukora research yawe achema emire chikazo gukora kakoroshwa ajipo yaba successful hine byamuteganise mwine cyabireho I'm not sure what happened but ekaba technically affected by weather imvure wekagwa but she's one person who wakoze ekivura ajipa wache obaka sponsored by Movit way back so what I'm trying to say is that nti emere chikazi abari actually katanga na batindatina bakweshongora though sometimes fate may favor other people you will correct so but batinatina yabasa kurabonesha shongoro kimwe but ni mpamyangu ngo sonko yagire kuzarwa emiraka yabi active on music so what does that mean yes sonko may have technical knowledge now yok hawking a music gutambuza abantu bakajitunga but tumuntu okushanga ngo no mwine abivuro ebitari class yawe wakireba you should create a distance ncho kuri atubasongo bashimye kwa bari ba handlers izoro kutatu ya commerce store wano ishika ja commerce no wini byanyuma kwabanaza kusitamba echabere kiro protocol team bekiza yatereza umwanya yagutereza umugenyi mukuru yija ya booking tables ibiri bari bastamari kwabana kustama ino yazo bamamusha bayimuka wini ya stamar comfortable htnisa washireba that's what that should be done in the chikazi but kujango ariya asminofu na wari yakwemurika no fikine VIP department I think emere niyo yabira ari mu VIP the fact that akari umwanya it doesn't show ni VIP not VIP the fact that she was there is a huge mistake yaine nkito ba professionals abakwa identifying atwarebe nshuba yiziri tugambira I don't expect her in those things again then those things ashobora yankana on Monday night ija como ateme tingwena timu expecting nguna iza como medini barara ngoza kwishongora bishongora kabina bitano wona stamba chiringa yafuna vibe abamoka abatera makishongora kama agaruka stam asigaro chine aji
I think ijo chabironga ntakuchexpectinga. We had a performance from Bruno. Akakwata microphone akeshongora. O made in bar. Yeah. So nje ndikumanya. So it's nawe nora Bruno emyaka yarimo tukuzakuza kwejo nakora that kantu kamwe kaba exciting mukagenda kar memorable. So ebya bire chikaze bikabefire and it is regretted bashimwa nakora na apology. Kandi apology ari kugikorro. Public abamurebiri itoba technical. But the fact is there are some things that at a certain age bishime ko tachikora. We should give them for a certain age bracket. Kata ka MVP yinemya nyita kizamo. Wachireba yinemya nyita kizamo kajanta ubwo tukukira umwanya gwanje cause time na class of people kujana no meeting and we defining achi imyanyeshe mekwano okora ki ba emerogo ki emera ka corona ka premier ice lounge kayine ba bodyguard ariya red carpet at the same person kuri Asminof ariya no not wara emere yanaza kora show team yakugenda nayo norangu she's a beauty artist aine chinte chakombeka no ine ba dancer aine ba tachi ne bwire bo kucombeka ati tachi ne bwire bo kucombeka ati bwire bucero emere na asa umuntu no iska ampex ya kariya yawe no ampex ya emere yashira ampex ya kariya so atari nazaniraho aine gumaho tachirengaho ebyo nebigambo bya MVP tibigambo byanje konka gwe niko bya emere chikazi tuhabigambo oti konka niwo wakozere statement batajangu nini anyway uko tukaturugeyo MVP nyenda ari umweshongozi witwa shayino mukiga kabura so at iwe nko muntu atwiro mu ndongo mukanda abantu bona no okotwire no interacting nabo shayino mukiga echatumire yabora kugira ngo ateje shatwa tugamba abeshongozi umuntu yija kajati nyene event nyenda beshongozi akubuza nka audience ne basomuta mentioning shayino mukigo mu bantu ikuma bakubanza tuje ngo shayine umukiga hakaba wocha kaburira shayino mukiga akenda ngo aba available ashemerwa atari available ubwo shayino mukigo kuri akana akora hakuruzi yarugaho yaza vision yarugaho yazumbwa MC yarugaho yaesongora so taine address tukamumanya nka presenter tukamumanya nka because we represent no mamango ko represent binje hato ine kuba convincing ukabajya ngo haza shine ka represent obanza barondo bushano wabo gita ukakaza ki tarafunire identity o music tarafune muki identity yona aro mweshongoza kandi bashenga ku submission yanje bacho kugira ngo nanye narwo yatekaza mu studio nyito mweshongo immediately nimbo mweshongozi umweshongozi a professional mweshongozi must reach at a certain level wachireba yes na ishongora but is not umuntu kubasa kwishwa wano lining up abeshongoza but however actually cyatunzire kumutunda no kugira ngo ara associated na ankansime charauka no kuza emukura ye ya Facebook so meaning in a certain following ekumukuratira ate chamuzibira concentrating akubiruga road map ye yamara yazo muntaro zo kujena na hababara MVP takufitira music ye byanke binayebuza iyo music ho yeri nunji kaniyo mwine sayinge kugira ngo kamine sayinge kugira ngo music yeri nunji na yetambuza none urondera cyo MVP mwine sayinge ne jango music nunji na yetambura why do you disturb MVP bachireba so cyo kumayisati shayino mukiga akiza n'ikindi yabakizaniriza korabo twarabeshongozo ko ayizari nyuma ukitwaro goko ushaka ari mu nona akora ki so yabara kwe branding wachireba yabara kwe branding so yiza yagira bi ya manipulating muka conference akabeka rya ujubazo bamuhereza ki oba Western Uganda representative na waka actually kamu supporting I was supporting her
office twagigura yaza massive abana ntatene bataka ngo kumenya fire izagire batobuzubwija ngo Mario geye yenda ngo gatwara ari buryomo ikizibu cyeta ine limit kashaka yafunire power ine limit hatoka basako ba ori NKORE media wambara tawuni uze kushangana ngo challenging road media wa Kampala kuja ngune mu y'umwanya guma so shine ko bari jinja mestre bona leaderships za regions of course abakachika kahango abakampara babafuna rumuze nungi Satan hotel shine umukiga no bamfuna hotel ki rume shine umukiga ta atumuza kumanyira timuramanyira tubajyango we na Mario turabasa ko so bam frustrating abaso none ibintebe nico meni advising akabaka sayimo ibintebe you need to succumb oine kwikiriza some things wekenzo ya leta kiteso nomurota kucyikiriza iwe genda naco because nuenda kumuryaho don't challenge him nibajyango hitira akarete ngambe kugira ngo if you don't like the rule abide to it when reach on top change the rule wachire iteka to kurukunda iwori yorobere uchiruchebe koruba wachira reveriya iyo gukora decisions urihindure wachireba so tini njuna ngambe akabaka iba kenza no binde connections ezikubasa ku maintain ekigombe iwe chora akore yohurikize bakugamba don't criticize them, don't challenge them. However, you can share your opinion to nyuna and recommending it kuba achibayinga bachibayinga batachibayingire for you stay with you because aho kuriro chine abana mukarira sente za umuntu ndoko mbako no kubakorera za fayiro natwaka zirebaga umwine office shine byaje kuruga massive yaturuka nakashumuruzo katoye niye natire posta kashumuza kakagaruza kifu so nimpamya shine chitanye kwetereza nabwo nati drone zampira information ngo shine atagenzera yarumba na Kenzo direct nijana naenda kutwara bukama kifu bahati so ati naenda bukama naenda kutwara ati no butwara ota who is behind you wachireba kandi haturudi kuninja representative tune representative already ati chikabire njuna nyantanye na Mario shine should be ready to succumb to the new leadership wachireba kana new leadership age twire kuvetinga abine besongoro kumara k'imyaka 3 batakushoza abashimwa batine se because mwe batakira active mu industry tubakugira ngo kigombe mera kucurondera muri retirement benefits ekigomene cyo kuranga umujije umusako gwatandikira izoba gwaganyirwa mu nyensakari iwe no wabire aho no wa out living no wabire actually inabeshongoza ba written off onga because tibine kindi cyo gukora bende baguma mu scandals ezikwena ngo keeping relevant because abeshongoza bingi bari written off musically nataki twakine cyo kubasa kubigiriza ha meza yoki mbanyete meza yaki imeza y'umushana bingi but because nimena ngo ba keeping relevance cyangwa hiza kantu aro barya batabona nyina kubebinjira no kurabira mu interviews z'indakorera mereza kabaka saying more chance wacheba ano bameze tukururinga bameze agavaninga itamu yakeraho yo akore transition narba bamukunda bamwongere ikisanje abukwa already ya establishing office ekindi ya meeting ba Kenzo bamumanyije so mumereze tamu at least muhereze tamu of office yegi imyaka 2 yegi imyaka 3 then mwamara mwari byakora atakora mu voting out but ina yakire acyo nakora structures acyo nashengereza ba MVP ngutumuyambe kintu turengu yachkwata muje yuru no guruko ngunoza gukora za short kasungura abakinzo akwa no vede korazo akenzo kezo nakutira kabaka to guno mumanya wakireba yunu de kuri no mama kabaka sai arumuna bakubuza nkabaka sai maka zawata no ekintu kirika bakamuvoting atwe no musiru aya shine kuya resign injiri kuya yebinjira mu office kabaka sai maka gumera deputy we ate chirwa bakagaruka bayita conference bavuta atkankubuza kibuzo
owe no recording interview kuwa mara bakuterera simu ngo wankine byabayo utidani nyo nirukanga umuzina rwagunaga asimanta kwikwata kamera ya interview ati cyo katucerekaho kaba kasabimo katumwe abase bano ati ikikundo kureba interview yahwa nekindo sheme criticizinga wano rebya akora bitariyo but bazamuhereza time ekintu akitereze then we judge from there but ineki yakozere no ndakora za shortcuts so karebere ikintu cyatandika kunuranura yaenda ije shayi no mukigano in fact related to that ekituro cyenyine nekibina nabyo twabigambereho kubitandika ecyo federation ekindi ecyo kuza Facebook akaza kwebembeza simanye ngura igi ntabasha abanananga bantu mwe mureke kweshe bamushiza umushiza akatambura amayiro mpango yabasiga wakireba I may not like the way how he does this thing, but the fact mino kwikiriza ngo imwabeshongozi wa Western Uganda mukarugamburamwa mwazombi takwetagisa umushije ya focusing ga career yeye nabwe nebya leadership natakubicenga sorongazwe mirimo ye neboneka buri weekend nibamwita na performing ebijangwa zo kuzo muri leadership yo kumuteza umutwe nico yakoze iki eje nico ko abona bayenzere ku mwetorora meetingaga no mu meeting zabo ebe tabyinire bwire tine cyumwongeraho actually nabandi cyashime kunye ko hata niye no actually niye omuntu kwasa kwa ine influence yo kumujya ati sebo ninko no mukigombe cyakakizamo because he believes in me yona sajya ngo nakubelieving amwata tinga koraga event ngo yabura wakireba tinga koraga event ngo yabura tukakurumpira gwabeshongozi ba Western Uganda kaceka kariyo yija supporting wakireba akushara kantwera no kuntwerera ki ogo mukora imwe ni kintu kimurakoze re mu vipata kirimo kija wakireba so the thing is about how do you package your idea nariwo yono na ngwakize muntu bamucontacting bata kakuba nagenda ka performing ngo mitu byaba MK bakamushafura iwe yarakwese mutugenda turye hamwe. So the fact is that muchiro disorganized rege mureke kumujabirizo mu bintu byanyu mubanze mwabitereza na warebera izo ne hari atahiremo because ekizibe kimwine wetachini because he makes money every weekend nakora so yo kujya ngo wasiba kwebero bibiri utkatse kuri sente za ekigombe katuza federation ejetandi cheri kwebemberwa Edikenzo Vice Nishiba na Paraso kandi hija hazamu na fina masanyaraza chiri muninga bakamuhuwa nawe nibatekiri batishe ekintu kiribati whoever is reading the Kigombe I have no problem because at the end of the day leadership umuntu yari top leader ashime kwa ine connection ezikwasa kutume ekibina cyaba sustainable cyagomba uchi for a long time. It's not about Kenzo, it's not about Shiba kuyaho kubazo position zezo bakora ikintu kubasa kuyamba organization kugumaho bakireba kandi otarete ko muntu muri leadership ine bizibu te ko umuntu muri leadership utakiri excited abwa sente wakireba kandi uri committed ari umuntu kushanga utakiri excited by sente batakikinire bwiri yeah but wafuna umuntu already in sente ze kandi ari passionate about ikintu nimuganyirwamo. So whoever is there, let's give them time. Let's give them time to remember so commonizing abeshongozi zubona korango kintu cyakora cyatambura koza ebari nyima kana n'ikina ba Western Uganda ebyo kujya ngutori mu wuma ngwe ryo mu Kigombe cyaba gospel artist cyonka ejo no sense rugo. Let's all be one in one group. Bona beshongozi bazo mu kibina cyo. Let's go in one group. Tutambuze ki kandi kujya ngo tokwenda kukizamo kandi tutanaka kufutera icyo takwenda kuzamo iwe kireke kijene na agenda zacu niwo gumoko mucyanyu muronde funding yenyira aba sustaining kongo tarewe go yatanka kureta abana kubongeramo otomutaza yo tukaba kandi nyimwanga kaba katakunshemeza no ikire icyo na plan icyo kigobo kikire
ninkwetegereza so eshonga zone zezo okiri Ankole Media TV Beazine Zj katuri umuntu rero kuhendera abwirizo tuzaguma tugiteho eshonga zabayo zo kubaretera MVP naro kuzicencura ningashukuze analyzinga abarasabura basabura abweye konkanyo nindo kujangu tubasyeho ekimwine kumanya nintambura nasumana kandi MVP actually last week very music akaina conference akarya bakajikora asante ba tinda kuribi antunye nakubagambira MVP tochimweta press conference nantine connection yawe mpango nantine connection niwe mpango MVP tachirevo kweta press conference nunweza za mitware 2 za mitware 3 wotine mitware 10 utarinyita press conference yawe wachireba akwanye nakuba the moment waita MVP mukoro gwawe eri press conference utine sentence kwika mitware 10 na babo reka kushisho wiri simanyija ngutine kacha ikawunikingana kata because I believe content ya ukuna jereza attention iza kumanyochi for example spice dana kuyabarwa muri imbarara mwena tumura kwa footage tumura kwase ne yafune engagement kusinge itayizazi uza page yanje ozo wakansalamos akaine like sobani 5 wachireba nyo kintu cyancha shootingira kuriya so kana nekindi tokumpereza rate tokubaza kumpeza sente zimwe nizohereza kansalamo n'abana because I have built my following for a long time. You should have respect wanyeta kintu mengo ine budget kumara wacha ka MVP wacha ngo MVP jo tukavarinje there must be a good budget on it so ekitarizire first of all makabatine ki sente na ngwa ine management insere mu sente ebyo nebyabo nyoti ngwenda kuzadige bari kubara bambanyenda mamanya price yanje kuijo kubahereza attention bamenda covering ikintu cyabo mwakireba bamena ngo ikintu nkigambo influencing nkigambo that's my budget you must be having 100k and above kitariye kimwe cyo tikuzura ngo umutakore mikoro yanyu mumugumizemo mukore ibintu byanyu mukoresa abana bariyo abana mbahereza opportunity bakwete bete na asmani ari ka girlfriend yako kakwata kasimu katera television kafune za ranches kakatinemo ofune bana nkabana ba daily monitor bariyo ba patra pro bariyo bakora business bariyo iyo bahereze ki bakavaringa bakireba waga kujya ngo MVP wa mweta nanka ushimye ko ine budget ki ekwemarira nico nishonga neje nari abantu ati MVP na afutira akasimu afutira simu because my number is private, it's not a company number. One tell simu te MVP nyina kesongoro immediately nkubuza what's your budget. I know wachireba eto ninchi wachireba iwano hura ngo tokwenda kuspending on music aropos gisa yuko procedures zo kwasa promoting amachi music zo kwasa ku noza a radio stations uza reception utinye no muntu akora music are different radio stations ukikayo ubahereza CD yawe naro bakoreza email yo rateko usigaye music yawe orinda oribaya yakora ki music ya meeting standard yabo kugizana konka bamwe naza radio yemwe akiriba presenter ati mbe namba yo presenter azoko kumuterera amasimu atakintu kata kucura ashi atakutero ate presenter ino buzare no afutira mu studio so mwega ku respectinga abantu bari mu radio se ina nabana bipure ngo bangeriro ko mukachiko abinabe nikugamba ntabeshongoza bari written off bebangeriro mukachiko kwe ngo mu VP ayi ari kutushaba sente nyuna rakushabire sente wacheba the fact that wakwise kigamwe MVP ari mu business wacheba business iwano urango tokwenda kuspending asena gambe mtenda ironda radio station ozeyo uza reception ubuze bagambira kora music umuhereze music yawe umyonyi nakeshongora CD nani munashama muka promote osigo CD ya ogende anything ico rayongere hawo ine cyo kubona utrigoringa umuntu wachireba so bamanya ukurabira wachireba ogebe kuzaho kaza kuntere simu MVP nyina keshongoro kanya kashowize nani nyendo nyambe
ni wantere something nyine bwire bo kuyamba so longa zishongoro kinani maun nachi pushinga platform zaje cause binyo muntu naje kurumba temvipi nanye no unjubisize ikintu cyanje Facebook page yawe no meme tebe nkuramwe bishume nkuramwe page yawe wajireba so respect that I've built this thing for a long time so you want no hura no taga services nke MVP they must be paid for but aronka kuna gamba radio stations they don't charge money so icho inekora tare music yao yani meeting a standard yabo kandi nabeshongoza bine entitlement when atecheza ngo yarwo mu studio a radio A or a radio B must play music yao no it's not like that radio ne inemitendera eyo kuchenchura music cause ne ine audience teraze kureche shongoro chifire munabojya ngo artist yachuize no chisongo cyo kwanchi meeting a standard and usually harona forms zo kusayininga kwikiriza platforms zo gukora ki kurenga music yawo but is not mandatory ngo washoze chisongoro cyume kwanchi kora ki kandi wo in a bond binji wo in a bond na presenter ibyo nebyanyu babiri utabi transferring ukabiteka na murimo Beazine nakushanga twagera issues ni mazine na Beazine utaza kubitwaro wa Ankole Media Management ngo Beazine nakora ki washireba yorondo ndijo warango Beazine takwatagana rondo ndijo na wano mango kizibu cha Beazine nechi kuza uchisotinge because no mwetaga washireba yotoza kunyingira Beazine utakweta mu interview ashi itaina abantu binji bakavaringa wano urano umwetaga yo mukore cyo kureba ngo nikimushemeza because no umwetaga utakwetaga washireba because abana ni binji abakwetaga platform yo yine so mundi atakwasa ku meeting needs zo nka Beazine bareke kufiteza umutwe nakwetegereza aho echecho ka start MVP yachi sortinga kandi turi muntu marira eshonga izo niko twazigamba utyo bena nekindi actually ikindi cyacanye ba ijoro na nekindi ishanjina na ba DJs umbarazambara ba DJ mwege kuchenchura music mu kutera ba customer banyu muki mu mabara ijoro ine bare imbe ndo nkandi ya steba DJ Banks niwe yabere natera vibe ya kwasire kuri abantu yaho na yateka muno banza ya rigi ninjya kuyagitirwa abantu bayibuza ugo natera bishi imiriyete yagisharayo wakireba abana nibinja bine music nunji reka kubasibaho ebiyeshongore byo kureba nguki abantu bakacengeri wakireba titekwa ngusime kufitera ki cyeshongore iwano kimanya abantu kukimanya wakireba akakiteka mu second zinga yaci abantu bakimera bayibuza ngo iki niki nje nagambira resane munywani wente gambira banks ayetereze abana nibinja bine music nunyo mu Western Uganda ico kubarya hakishwa ngo on playlist yenguti ya nandiki waguzo mu club kora playlist yawo mayibyo kwishongo byo kuzafutera tikuba waikaga tukaraka message karugo mu music campaign muti otindabyemo ukakarona ngamo cyishongo momentum no kugita wera munungano turare NKORE Media TV aitwa tandika kustage shaha no bano korecha mani tukwendera echamuhero chingwendo gambeho batabani bawe nyoni kata vibes andara wine mushowize cyeshungurutsi echeshunguru charenga anu baceta chayanga abana abo yo music industry actually kare urumu nyoni mango karugamo bati yo mutima no wasa kwakiri mwini yukanyoni mango kajirugamo ako nyo wajo ki expiring but ikintu kumanyisa bati atabana abo tibana banjaza passe but n'abantu abinkuyamba kuko nabe ni kuyamba I believe wabe no yeshongora kandi nkwhereza attention ni wabe yesimro temvipira barabamo ngataka kwereza kicwero ngo seme gukora ki wakireba ni uko muto gukora ki so kana hire submission najanda at least every year nimba nyine umweshongozi onkwereza obwiri nka mentoringa nka polishinga nka guidinga abakata vibes na la wine abakora nkana babinjiro bakamba koro wa new tune ebyeshongo bakubikora omunanka mukuru edit
nabayete no mwine kuzo mu professional studios mukakora ibishongo ebiriyo bakweshongora je so kuba bari yaho bafuna umugiga yabateka amakasente so one time bari yaho ndetse shongora cyawe kureba TV West kuri akirebere checking esi myanye na nankine namba yawo ndeba kata musinja beze ndetse shongora cyankirebera TV West it's a good song mwe barakora na man ati bakabashoje ikizongoro cha baby cha na Andre so agira ngo ngwatugarukire yoka tubinga mujyanye nyote nababinye kabinga ngabajyande mukamutine quality standard inkoraki yinkwenda so fortunately kumba niyo ningama na Alex Muhanje agira ngo ansindikije shonga tabana bananye no bayambo ntamakani mamanya kaniye nawe nababingire atate bafunire munywano wanje niwe akupushinga waka yabo atwagira mu studio zamani because wahura project samba bakorowa bomba bakorowa atin on the beat ni yabari kuzano wane sim so atomwana wako yakoreka footage kandi wabiri wambingire abachuta kumhereza attention kandi ndizo mwesonga sakurugayo imovie pepe abachino fa abana aba buri mwesongozo namuhira attention people namuhira attention for almost a year Reggie namuhira attention for almost 3 years actually na chitambura na foundation yanje na Reggie amanaga yini nabwa foundation yanje na umusinjo gunamuteriro but people go kureba akaine kateza ize charez na dread zazitira munamereza confidence music yagumanetambura akaine kateze cyaro tukuza kuriya nanka emporium weje yayife kuriya wanoza nka bus park kama so ninja music na gitambuze yapushingwa yagira mani yareba ngo abeshongozo shikwa bine dread zo mutwe nawe nko kora ki kuteka mu dread matenre tibye mizano ni na gipushinge kai level echo uje mubuza yango egenda kwa nanje music buzire yatandika kureta transferring stress ye kugiteko mba kana abantu mwege sometimes no yabika kandi wayabika reka kushiftinga feria yawo ukagiteka nyoni mana kuzira rwanje kukaho because I nabe ni kupushinga ngakuswara za mwizi uko umukompazinga nikaku exposing umadu ngakora shows ku exposing at zero cost nkuvuga nkutwara kugaruza wachireba so aba pen patrabo so abana bingi I give them attention kwena ngo because part of my responsibility on industry no commenting abana ku meeting standards ezikwanze no misho so iwachireba ukachitwara mu mutima mubi yochiri yariwe but chashai no mchiga ngice tira Facebook atere kantu magambire uri kubibanza no kubireta ekantu kamagambire actually kutwaye kandi cyo wakanombuzo tshine kwa mutira story ngoshone kache are kitashime kugambira ari umuntu ari abantu abatari photogenic atowa buri juma atakutsenga ari abantu abaho cancer actually ari abantu abatari bo kushangana be muri kamunonga kora birumbishane wachiriwa actually mu industry ya Western Uganda umweshongozo kwasa kwari nka photogenic nara akunyumirwe bishwani ninka genogion ati atagire kuteka muza filters atagire kora batiya abandi bona no kubanza bakorese binde binte byarubaje ico kurebera atinka ngaroyigize not photogenic yakuteze bishwana mazaje arebera kuri ujere bishwana byo nari mu studio nateka ko batiya ati yavire birahuri oze owabarisa MC nateka ko bajire birahuri yakuteze bishwana washireba naona kunana aria rutezaho naona are photogenic DJ Bristo bare photogenic washireba atkito baye mu vipi twakuteze bishwani either nimbaza kurona nkemere njitekaho kwena ngushiftinga attention na mere nyombe bayiza bo mu chwani attraction zamere washireba so nyokwetunda kwanje nyine korese bintu ebyo era nkesimu ku building confidence yanje bishwani
nyawa engagement yanyu so ati shayino mukiga tari photogenic wo kugira ngo azari yakwate kishani aine bambaze ta bump amusore nike sinakorese ikigambo kigwire nimuza kungayidinga suru comment section now okwerga baby bump neribondo eriko ari muki aramanta kufuteze kishani aine skin yeye na body yeye atiri kishani cha baby bump yeye umuturugamo yigomba mukaza inende ati shine no shine what is that yecho tirana mureke kumana mugwisa kagwe wakire mureke kumana mugwisa kagwe atachabashimira gukora atuba shine arokushanga ngo nagamba ngo utari photogenic what you do no nanke ibigandura byaba reverend ibyaba za kwaya zo mukanisa no kijwara uyirikachi ibondo ujware maternity wasere uteze chishani kongatu wakwati ibondo wariteka hariya I was disappointed kandi mpamyana na n'umushija we yahari nomaka n'ikindi ado kusanga umuka umushija yarugira muntu akajantere mi concentrate on other things bikombe ka family ongebe kwate no kuza kwirukanga mushara mirugeho because I believe wo mushijo in senses itano you can't approve such a picture mukizambi kutu wajakana n'ikindi abantu kimwine kumanya the moment you release a picture ukachiteka social media everyone reserves the right to comment ngakwa kwenda so nyuna ronga nteje no nonsense that's my opinion obachikunyiza batichakunyiza kiriyari wose nyuze kwabara abantu please twemanye ninkabishi wotine nyashi none utera kishwane cha backshot wachireba utoyine nyashi onoteze kishwane cha backshot wachireba it is a pose oine either binja bishwara waro mushiki munonga na isimisa munonga kupostinga face yeye ansenari kubi cause selling point yenere face kogo nabaya yemanyire naya yemanyire amangunyashe te kumurabyo then wale bo muntu akushira ku positioninga nyashi awona hakuba nakora kintu hakuba nayetundira cause namangunyashaho noragaza kifuzi ebya face nota kibishuka omunizo agumana nairekaza nozeta za coverage oguma yagumana na positioning iberege nari musa nikora kanusura wawo to kumwishuka manager nusura manager nusura noreba ibera karinja ninja nasa kateko na za toilet paper kwenda ngo ibere gimuke batiya itobaye mu vipi nguturagaze kifuzi wakireba so ari intebishime koraba yonko muntu ka identifying ukafuna professional akajata iwano ndakutunda ikintu nawe tari photogenic kuyo nawe nawaza yajware birahuri cyaci tari kirahuri yazanka za Dubai nagera na memory card independent kwena independent kwena buri kantu kona kara ko yari Dubai akasaving memory card independent guma bari yawe nabakanga arabi nawe atkajeje no tari photogenic njoka nawe yanateze bishani aine kujware birahuri wachireba then ayafuna kezi za trips zamana kaza Kampala za Dubai naje ine memory card yeri independent ari yangu na yana aggressive ine kuna capacity yeye ne muyamba content yeye wachireba so oshanga ngo focus ya ruga ahariwe yaza activity around him kubuilding his brand wachireba yakema mosheme kwemanya ko muntu wachireba we are not all made in the same way but however wayemanya you find how mezi kurango warabo mu industry sokoto wawe sokoto na utari photogenic wachireba either ebishani biye byakuteza byona aine kubirabiro mu comedy onka kuzora nkamiso akiyamuke kisato kareba ibondo wachireba akenda ngo creating attention but na utari tari photogenic wachireba so abantu be sensitive man mukora ebishani for public use. I'm talking about pictures for public use wachireba be sensitive because abantu bine comments zabo arara kwe asiba kwe nafuna kumara stress utenke kishani kimushobere
afune satisfaction we yakugambira ki yakugambira Omega wito mugecho nagwanka Omega kana hira submission yanje of course na Omega na utari photogenic attention najifuna munonga dressing umukuzwara umuzwara yeye niyo kumejari niyo selling point yeye naba outfits izo ronka hira submission yajinyigira mabona ajango yazo musho akabura umuntu wamukwata namanguti yakitera but ne gradal management ye kuyamanyira yajate mu VP muve koyo kwasheba wenko muntu chikamuka but that's the reality nkaba patraba yazo mwanya bashiba akaribo tamwerekere atempti yo kumukwata namanguti yakora ki tiyakite yakwancha ne chwani kiterwe baro umuntu yanaenda gukora ki aji yo kumukwata atano kumangwe ki yakora ki yakitera ogabate wano muri bo stamori yo nata kucenga Ibintu byaba sister charity ba sister charity nkabo ba frigo nkebe wachireba mane chindi mane onagamba frigo nijuka ngabantu wano mango kamisinga triangle kanisi matingu manyo wahire mateno amagezi na Jack Kazire kugira ngo baze triangle nyine kusima umuntu aba advisingire because akakora ikintu cyango because ubona no mwishongozo wa misingire kuzakame no manya abantu nakaba basitame afrigo kuyagira stage is yona yimuka bakakanga just kusha afrigo batuse is yona yimuka. That's what quality music means. That's what live band means. Kandi nisima na band agency juro murimbarara yaterire ba Lady Mariam yaterire ba Kick Remio the zone band you did a very good work ninja kwa namanyira imo kuterera I will have to come and attend one of your session bakateri actually nyunkani imanya ninza kubarona kasto Fran bambura baraba that band nyunkani mango bajana Kampala it's until aina shanjire ka Rocky ka Rocky Garo backstage kozi nkanchiringire na ba Kick Remio yawo ni umuntu nantera nyanja ntsana ka bounce yo nakunshoza nta ante movie plan ndi Rocky plan chi ndimara kandi wostameka nta ante session yetu yawe ya band ni mwana mutera then asima nti I'm impressed by your work then last end kuhendera ahantu mbeguza MVP okurire chi industry ejo submission na najire kare bona abana binjimba kwasireho then wana nakumanya projects zanje nyizinye kolire nko muntu kuyamba industry ya Western Uganda nze kolira abwo kukunda kwanje ngine condition yona uzoronde project ya kweta turishana nkafeaturinga bishi bashatu Elia Facebook Elia YouTube wachireba iyo nwaza kwata kwikirizo mu MVP but nyo cause yo supportinga music yawe njikozire abichinka bakoreche songoro tuturishana chikanyi se staging abisha about abashije bakokosa munonga kwena ngo bate icishe songoro cyo niza nakore chiroto na featuringa beshongozi abina mazino mu Western Uganda niza nakore chini bacheta yego so niza na yebare yebare na yeri yejo yana na kunana akafe irokwe atina hari yebare yamwihayo ati naona nini nshikora research mbana confirming ndebe yebare bakagitera university ina baragitira aho kwa it's one of those songs zama piano ezarugiro muri region zikatera na Kampala so in a situation where DJ watirenka university ino kabara kutera yebare no ini kizibo mutwe no ine rwango because one mango chisongo cyonga cyashobire kurabira mu Western Uganda kikarabo kine video nunji wakabara kuchipushinga mu audience ya rugero Kampala kuchipenya because nyonka chikora ntakwetaga ene ngata kwenda ene remuneration kwenda ngubije basashwe nyonka chikora for the good of Western Uganda music nyenzo muntu kare chitomera maybe arua akachitomera nkaye akaja abana b'abanyankoro bakateche shongora koze ejo beat ya yebare mu Nigeria kaji inkorire yaje nsindikira wachireba na car producer wa Nigeria nwa ba agency so iwo dijo kata invest tuishika kutera yebare maybe there's something that we need to find out our music Western tumanye why is it that ba DJ ba Western Uganda bafuna platforms empango batakuzikosa kupushinga craft akwa naona nangwa tere akakasenko wa Kampala wachire atakumango wa Kampala ine brand ye
iwo wambara bakumanko wambara ine kutera revo kugira ngo bakumanko wambara at the end of the day no tera audience yambara wacheba na profession inje kubera muri baba y'abanyankole. So I'm still trying to find out ne baba tachitire but unana kari host MC nanga kunana ritsana ngambe ngo akana akora n'imboko mbageta arishya DJ. So kunana wakasigara mukoragaze kifuzi yareba umushiki yatandika kumuramya yagataha yakatakijwa na police bakufutera wakana areba umushiki aguma nayo komba kusha yarimwe no gukora nkoko yakukozere perfect ingoko yakukozere akagenda kamanya ntabona yiki nabona wakamana kana ari umucyarugire ka mama amanyirira abana izero bembangambira ngo abe nakora nanka ayaga yarugaho ayaga karugo because akata kirebo kisibona bishaka yabamanyiri wakireba swata batakirebo swata yarya akareba umwicarugire Kampala ndabire kuna nebyo kora natakibishukana nagamba muzino natakibimanya nebyo nebigambo bya MVP nyon Beazine Zj tukuza kurenga kubati bikwayo ne babiri byinje I sign out for now mukama nakora